Nyeja America chisi tungchi Anthony Blinken Paris ru korkyul phegube thunda thangbu namshi gyurdo da denja nedun da dewe OECD sewa benjo nyamle da yarge gi chokbar lunchen rinbe chongdu zoyong nangche yimbre chokba de zu ne long chuchu khowe nimur tungchi Blinken ki OECD chokba ni mangju gegab namla chigdu ring lu gi gegab khane nyenga thebe gabsu benjo yarge gi topshu nenga chimbu cha yu sungde shu ne gyanal dalen da yobre. And so the work of the OECD 초배 레가니 개심부 시라샤가 ngazu gegab namda gegab changmenang ngazu thalam tendangi mimangi chowa yerge tong yoba ratu chetub gobata debata durna changde chewa yoba sikso gugure and in a way that's more equitable than it's been in the past. Tungji Blinken gi dilu nedun zowoni namshi gyurdo cha yoji sungdu. Every member state is experiencing extreme weather events. Tsomi gegab changmena junga chube tungen chungyoba den sonam shingle da mangshi zujun so benjo da so la shuken tebyor ji sungdu. Public health to food security. Paris ro korkyo ngomata minjawar tare zatunga pebge shube pargyaba thongyu mekya Francis sinzi Emmanuel Macron ta yongja maimbe jente na yobje nedun yeshibesena dawangomar okas sheba arizube gegab shi nyamje da dun America Australia dute nushula tengyu cho mangtu churi lakze gi khenge shaba theni France chuna America yije labe chedan sabjin cheba zigi yobje. And the lack of transparency and coordination Geji lomnye tabjudene kangi Pierre Marcoski chise nangse mashumba tha detu mashumba France shungla chuna yije labe chedan ziba tha nganzo samlo tongjo da samlo khezo na thuncho la dushe zindan da yongsu gyamge chabare tende indu America chedon nambe France shungzep chilo nangchu ba zam mayimbar lugyu na chunyo mebe khomba pede France khondu khazu lamba sebu dembare America leje su dalente thun to ba resam gi yola sinzi Macron da sinzi Biden war shebar tho kamen chumbani sangcho gi nambare was quite a positive step. Chisil hengang ki leje besena sinzi Macron ki gyundu bezu nang shimba tumo Europe gesum suju gor tungji Blinken da thudu na yobre saming mani sinzi Macron Europe chitun gi chokshin teng la phebe kabla khongki toshu chebe Europe shi sogyur yije chimbu shira nang gi yosewa tha tende Europe ki rangi genkur rangi mawa lengyu sosu nyamle ba demö shin to demgyu yoba lugyu ran shin gi thunjo da nyamle tha nyebyo go ne chetu gen shi gu yobre. I think that France's ambition Yeshiba Marcosi te kola de shegabyo sungyob da gesong gi chane Europe toshu chero tongju France mi yu dini France na yongda shira so yoba tha dini debe longo shi ring la France sinzing gi chinde gi siju chubji zo shi re dini Europe thumong gi mi yu shi re konzo thumong nga nuba tön ko tha rangyo nga susu keben sungyob cheba tha thusu America da gesong gi delam minyam gyunsin chenjo yoba re Australia da nyamdu cho mautu kenge showa den Paris ru thadung delo matsimbe chona yemeba yeshiba Marcosi chisi chungji korkyo nambe jela America gyaga shide gyazu kugi denja gi cheshi nala France chude mikton laksing ki ledun jugu rechi chudu Cindy Sen ki tambe nezu de phabgyu da nyenju shuken snamyang zomyen